kene kan notification kedai kami minta kasngi kan Jun arjar apply te candidate ki bala syak select ban yo Pule B.Ed course ha College of Teacher Education Tura Rongkhon te kene ka College of Teacher Education hapok Tura kedai ka Government College ten napadang ki Khasi ki bayo rong ki select ki dan Tang Ngut na ka live hongut but way udena order kategori ma te baro lat yang ta baro la dailut i Garo te hangne ngamtip la ha kata ka reservation policy katrikam ne nomor bakadai ka Government College by class hangne ka duna bha bani compare but kiwe badai ki B.Ed College te kerteng ki bayo hangne list of alphabetic order list of selected candidate Alicia and Sangma Ambar Chera e Marak Amchong ke Marak Miss Asril e Sangma Miss Banroy Bilin Jirod Tuwe Khasi Mr. Brian Hanshal W Mumin Miss Chetsime di Arang Mr. Chingchat Gilsang di Shira Miss Chinki Mesam M Sangma Miss Chinki Maduna and Sangma Miss Chokchime Balgoa M Sangma Miss Chun Ganbu e Sangma Miss Dilsera Si Mumin Miss Dota Lina M Marak Miss Grixelchi CH Sangma Miss Hakani Sungo Arngut Khasi Jentia Mr. Jakus H Marak Mr. Liobal G Mumin Mr. Lius R Marak Miss Malachi R Marak Miss Mi Krakchi M Sangma Miss Memorable Merchiang Laingut Khasi Mr. Prabhakar Hajong order category 1 Mr. Polsteroy thank you Sao Khasi Jentia Miss Rikam M Sangma Mr. Riksrang Di Sangma Miss Rocky R Marak Miss Sambun Ki Hinj San Mr. Sandondor Kerpang Karbuki Nreu and Mr. Silmons H Marak dan nak live hongut way the order category rengut kidai Khasi Jentia Tehang ne po Tura Rongkhon College man lus nem ke jo baitang kita ki Rusan tengam tip balai ka duna bhagasit nomor bakare Government College ka baka fees ru duna bha bani compare but ki way lasha sosha ka jeng compare ka duna ka fees te hakan no kodur ki shim admission la kadon kata ka reservation policy ne kam don ru kam tip tengah try ki ba dekhmi ki dei ban wat jing tips phangane ban kli bini bha namta kini ka jing yo rung dang rungut ki Khasi Jentia te kini candidate ki bla select requested to take admission from 20 June 2023 to 22 June 2020 by depositing the admission and other fees in cash counter office of the CTE Tura from 11 am to 3 pm. Revised fee structure is given on the notice board. The revised fee structure la dabu upon notice board sechak. Kalau dah kimuan kita jo bayang the QA mo ki candidate.